Je moguće nekim prirodnim sastojcima izlečiti glavobolju? Kako ne može? Ja znam, kad sam bio na jednom seminaru u Americi, jedan čovek je imao godinama glavobolju, kad je uradio jednu tehniku, zove se klistir kafom, da očisti jetru. On kad je očistio jetru, njega je prestalo, samo sa jednim tretmanom klistira kafe, znači od zapušene jetre, jede meso, nezdravu hranu, sa jednim samo malo otpušio jetru, prestala mu je glavobolja. Glavobolja je često uzrokovana prehladom, uzrokovana je zapušenjem krvnih žila koje snabdevaju krvlju mozak, i onda kad nema dovoljnog dotoka krvi u mozak, zato što se možda ćelije, kao i druge ćelije, hrane preko krvi, onda ćelije reaguju kad nemaju dovoljno hrane, one reaguju bolom. I onda se osjeća bol. Tako da mnogi ljudi koji imaju zapušene krvne žile imaju glavobolju. Često je uzrok glavobolje loša inervacija u vratu, ljudi koji nepravilno sede i onda imaju uklještene nerve u vratu. I onda je potrebno da se uradi, da se postavi neki kiropraktičar gde bi se uradila masaža i oslobođenje nerava u vratu. Od ovih kiropraktičara u Srbiji, ima ih puno, ali ima mnogi koji mogu da naprave probleme. Od dobrih kiropraktičara preporučujem Miroslava Mihajlovića iz Šapca, telefon 062-3759-200, i Gorana Obradovića iz Trstenika, telefon 062-759-725. To su dvojice za koje mogu da garantujem da su dobri. A to je opasno kad rade ljudi? Ne, ne puca to. To je laši, ovi kostolomci pucaju, ovde nema pucanja, ovde te on izmasirati, namažete uljem i onda te izmasira da ti oslobodi uklještene nerve. I onda organizam bolje funkcioniše, jer iz kičme idu nervi ka svim organima. I onda ako uklješte neki nerv, onda taj organ ne može adekvatno da funkcioniše. Zato je zdravlje kičme jako bitno. Jako bitno. Tako da ljudi koji imaju uklještene nerve u vratu, oni često imaju glavobolje. Kad se to reši, onda više nema glavobolje. Ali niste mi odgovorili, postoji neki prirodni preparati kojima se leči, na primjer, bol u glavi? Najbolji preparat je ljuta paprika. Znači, uzme se ljuta paprika u prahu, razmuti se malo vode i popije se. Ili tinktura cirkulacije na bazi ljute paprike, sipa se 60 kapi u 2 decilitra vode i popije se, to je ovako malo ljuto. Ali to trenutno deluje da prestane glavobolja. Ali ključ je da se otkloni uzrok problema. Sa tabletama i sa tako tim stvarima može da se otkloni simptom. Da trenutno ne boli, ali uzrok i dalje postoji. Tako da mora čovjek da koriguje navike, da otpuši krvne žile, da počne da se zdravo hrani, da pređe na biljnu hranu, postoje određeni preparati kao što je čaj za detoksikaciju, tinktura detoks koji na bazi crvene deterine koji čiste krvne žile. Integralne žitarice imaju taj lecitin koji takođe čisti krvne žile. To su sve... A gde mogu ljudi da nabave to? Da napravi sami ili to da se kupi? Sami mogu i da kupe, ima na sajtu ipmproizvodi.com, znači na sajtu Instituta za prirodnu medicinu. Ima da se kupi prodavnici zdrave hrane, ljuta paprika. Tinkture nema u prodavnicama. Te tinkture u prodavnici zdrave hrane su slabe. Ali ima na našim sajtu, ipmproizvodi.com, drschulz.com, mogu da se nabave ti preparati koji su na bazi ljute paprike. To može svako kod kuće napraviti, nije to neka filozofija. Stavite u blender 200 grama ljute paprike, litar vodke, izmiksate, stoje u tegli 2 nedelje, mućkate svaki dan 2-3 puta i onda alkohol izvuče ta lekovita svojstva, to se onda procedi i pije se, procedi se u bočice, staklene bočice i pije se po 3 puta po 60 kapi. Ako je neko krupniji, onda može i veća doza. I to je to. I to je to. Pitanje za vas, kako izlečiti migrenu? Pa migrena ili glavobolje su uzrokovane, znači ključ ozdravljenja je da se otkloni uzrok problema. Znam slučaj čoveka koji je 7 godina imao migrene, znači bolove, i kad sam bio u Kaliforniji na jednom seminaru čišćenja organizma, njemu je urađeno čišćenje jetre sa jednom tehnikom koja se zove klistir kafom. U rektalni deo, znači u zadnji deo debelog creva se ubacuje razblažena organska kafa i leži se na desnom boku i tako se čisti jetra.
I posle samo jedne terapije čišćenja jetre sa tim klistirom, to je jedna stara tehnika čišćenja jetre, njemu je prestala glavobolja. Znači, migrena ili glavobolja možda bude uzrokovana zato što je jetra zapušena. A jetra je zapušena uglavnom kod ljudi, kod velike većine ljudi je zapušena. Kod nekoga se to manifestuje na ovaj i na onaj način, neki ne osjećaju tegobe trenutno. Znači, jetra je zapušena kada čovek jede namirnice životinjskog porekla. Kada se, znači, nezdrava ishrana je vodeći uzrok bolesti i smrti. Takođe, ljudi koji piju alkohol, oni takođe imaju problem sa jetrom. Migrena možda bude uzrokovana opet zbog zapušenja krvnih žila. Znači, ove krvne žile koje na vratu, koje hrane mozak, ako su zapušene, onda nema dovoljno, jer putem krvi se donosi hrana u mozak, ako nema dovoljno hrane mozgu, zato što su krvne žile zapušene, a to se dešava kod ljudi koji jedu meso, koji puše duvan, jer duvan taloži holesterol na zidove krvnih sudova, onda se krvna žila zapuši. Krvna žila možda bude zapušena 80% i da čovjek ne osjeća nikakve tegobe. I onda osjeća glavobolju i kao, ma dobro, to... Ja znam jednu ženu sad, koja je, sad ne kažemo dakle, da je prepoznali bi je njene komšije, koja je imala glavobolje. Žena se nezdravo hrani viša kilograma i ima glavobolje. I onda došao njen muž i pitao me za mišljenje, ja kažem, na šta? Mislim, po njoj se vidi žena punačka, ne šeta se, vodu ne pije, ima gustu krv. Rekao, znate šta, ona mora da koriguje navike, mora da izbaci kafu, jer kafa izlači tečnost iz organizma i onda je krv gusta. I ja dam sugestije i rekao, dobro za cirkulaciju je da pije ljutu papriku, da konzumira ljutu papriku, može u obliku tinkture ili da razmuti ljutu papriku u prahu, malo vode i da pije. Ali rekao, mora da koriguje navike i mora da koriguje ishranu i da se šeta. I ona to nije uradila. I mesec dana nakon što sam ja s njom razgovarao i pričao i tako dalje, ona se šlogirala. Znači, krvne žile, ona imala u početku glavobolje, a kasnije se šlogirala i umrla je, znači, nekih mesec dana nakon toga se šlogirala i vrlo brzo je umrla. Znači, glavobolje su signal da najčešće su krvne žile zapušene. To je najčešći uzrok. I jednostavno hrana ne dolazi u mozak dovoljno i onda moždane ćelije reaguju tako što emituju bol. I onda je bol crvena lampica koja kaže radiš neke loše stvari, treba da promeniš. Tako da, naravno, neki idu na operacije pa mi se proširuju krvne žile, mislim, to je suludo, postoje jednostavne prirodne tehnike kako se to rešava, tako što se, znači, strateška namirnica je integralni hleb, jer hleb od celog zrna žita u sebi ima lecitin koji prirodno čisti krvne žile i uopšte integralne žitarice su ključne. Ljudi danas izbacuju hleb, jer misle na ovaj beli hleb koji stvarno nema nikakvu hranjivu vrednost, ali nije štetan kao meso. To su prazne kalorije, beli hleb, a meso je štetno. Čovjek je po anatomiji biljeved, ali aj vi to objasnite ljudima. Pazite, nezdrav ishrana je vodeći uzrok bolesti i smrti u savremenom svetu. Tako da, kada ljudi zamene meso sa integralnim hlebom, problem se rešava. Takođe, migrene mogu da budu uzrokovane stresom. Ljudi koji su pod velikim stresom, kad se iznerviraju, onda počne da ih boli glava, mnogi ljudi. Tako da, eto, glavni uzroci su stres i nezdrava ishrana, tako da ja preporučujem da ljudi izbace namirnice životinjskog porekla. Mogu ljudi koji su zdravi da uzmu parče sira kao, ne znam, začin, šolju kiselog mleka 2-3 puta sedmično ili jogurta, ali meso da se izbaci, da se pređe na integralni hleb ili bar 70% integralno brašno, 30% belo, dosta vode, šetnja, na vreme spavanje, sklanjanje od loših ljudi, nema stresa i nema migrene. I migrena nestaje. Nestaje migrena. Da li doktor može nešto više da kaže o migrenama? Znam da je pričao o tome, ali pošto je to tema za svakoga i svakodnevnica je postala migrena. Da kaže nešto više o tome. Ja imam migrene od kad znam za sebe. Kao mali nisam pio lekove i bukvalno me je bolela leva i desna strana glave po nekoliko dana i bukvalno sam bolovao, od bolova povraćao. I tako je ostalo do dana današnjeg, imam 35 godina. Ako kad osjetim da me zaboli, a ne popijem lek i legnem, moram da se suočim sa ogromnim bolom. Napred Pragmatikos. Hvala. Kako nastoji migrena? Postoji puno
migrene ili glavobolje postoji mnogo uzroka. Uzrok može da bude, evo, jedna žena koju ja poznajem, starija, koja je preminula, ona je jela masnu hranu, fizički bila neaktivna, zapušile se krvne žile koje hrane mozak, nije bilo dovoljno dotoka hrane u mozak jer su zapušene krvne žile i imala je bolove u glavi. Ja sam je rekao da se šetao, pitao me njen muž da joj pomognem, ja sam rekao treba se šetate gospođa, pređete na biljnu ishranu, ne može ona bez slanine, bez mesa, neće da se šeta, ima više kilograma, imala bolove i onda ja sam rekao možete da se šlogirate, ako ne promenite nešto. I ona se posle mesec dana stvarno šlogirala, znači doživjela moždani udar, ležela je još jedno vreme u krevetu i umrla. Uzrok migrene može da bude stres, ako se previše čovjek nervira. Ako čovjek nema adekvatan odmor, ako previše radi, to isto može da bude uzrok migrene. Znam slučaj čoveka, kad sam bio u Americi na jednoj klinici za prirodnu medicinu, na programu čišćenja, znam jednog čoveka koji je 7 godina imao glavobolje, odnosno migrene. 7 godina. I samo kad je očistio jetru sa tehnikom klistiranjem kafa, znači uradio je klistir kafom za čišćenje jetre, to je jedna tehnika koju je primjenjivao dr. Max Gershon, čuveni lekar. Imate, kako se ta tehnika koristi, imate u knjizi Čudo izlečenja na sajtu zakonizdralja.com, tamo gde se govori o čišćenju jetre, to je drugo poglavlje u toj knjizi, knjiga ima 3 poglavlja, odnosno 3 dela, u drugom delu gde je čišćenje organizma. Samo kad je očistio jetru, posle samo jednog tretmana čišćenja jetre, njemu je prestala glavobolja, odnosno migrena. Tako da ljudi mogu da imaju glavobolju zbog zapušene jetre, jer jedu meso, piju gazirana pića, nezdravo se hrane i tako dalje. Od zapušene jetre može da bude migrena. Može da bude ukoliko postoji ukleštenje nerva u vratu. Zbog toga isto može, zato treba da se poseti hiropraktičar. Ako previše čovjek sedi za kompjuterom, grbavi kičmu. Zato je najbolji položaj za one koji rade kancelarijski posao da sede, da se ne naslanjaju ovako. Mogu kad se malo odmaraju, ali dok rade pravilan položaj ovako. To je položaj kao kad jašete konja. Vi kad jašete konja, vi morate budete zategnuti. Morate držite pravilan položaj, znači ne može da jašete. Ne može vi da se izgrbavite da jašete konja. Znači kad jašete konja, vi ste zategnuti. To je neverovatno lep osjećaj, osjećate se ko vojvoda. Tako kad radite kancelarijski posao, treba da sedite, razumete, na ovakvom položaju. Da kičma bude ispravljena. I onda radite. Ljudi koji se grbave, razumete, onda mogu da imaju isto problem, tako da potrebno da se uradi čišćenje organizma, znači treba se očistiti creva, da se očisti jetra, da se očisti krv. U knjizi Čudo izlečenja koju sam spomenuo, ima ceo program čišćenja, ako treba dodatnih informacija, možda da se javite na moj mail, koji se nalazi na sajtu miroljupetrović.com, znači očistite creva, najbolja tehnika je formula creva 1, da se očisti jetra, da se koristi čaj za detoksikaciju sa tinkturom jetra žuč, tako se čisti jetra i krv, da se koristi tinktura cirkulacija na bazi ljute paprike, sve te tinkture možete sami napraviti, imate u knjizi od Šulca, možete da kupite preko sajta ipmproizvodi.com i problem s migrenom se rešava.